ye moto ni say team legal wife se kusie ni wo mu kwa dia ye bom wan pie betutu o be di asem we me do Nyankopon do ma hen ne be di asem we Abusanfo me mo bibia akwa ba emba Nyansapo TV so se ka se Nyansapo a na waje me so se ye sane no badwemba kwan so midin ene oba ya esuama ye boa ene so ye sane de ehia bio me show so subscribe to channel na subscribe for me na fe like share mo bibia enya bi na on share comment section wo so eye wo dia ye ne comfort black ena ebedi enkomo ene se ne wodi ni gina na ho no sa na ye so ye ni gina ho a bibia be se ye ba ne nche ne no ebedi nkomo ye ma na kwa ba nye fe ne nkomo wo ho nyina no e chehya so tentem so na ye nsos na ye mo kwa ba me je so me nya ba ibi aboko ba de na madom metiapo papa enye boko sa enye boko na nka se ne so be bodua o me bia be bodua bo na de se nyi duabo anya nyi duabo aha meni na abere woni abere me hwehwe ma de bi na obi aba haba be fa wa de na obi ama me fa wa be na ni wa de be na wo me hwehwe na ban aban mu oh be se me yampi nanu ya ye ba ye na aka se ye nya wa konfo hene ye si a se MP ye se na wa kata pede ya konfo hene me ndimi ni MP ana akonfo hene wa nana ya chi wonye ye friend say chairman for MP NDC to ye chairman o onye MP wa bem ne wa kata na pede o pede be se mko bodua wa bem ne ma nkoyi nana o ma mi aba o ma mi o san yo ye penyin me ma mi o ye me yiri papa bi ai wa bana ona okọ miai ri obedu kumase no so akọ high court have akọ che ono ani lawyer kusi so wa be chia no afi ai akọ delumba hini mpo pakoso hene osomo je ne fel se wa bere me peto ogina home kakra ewia na yakwa busuapenya lasawa onyina home na yakwa che busuapenya ya na kwa che busuapenya so to bag we kwara ma we de obe na kwa che na o won kwa che na na share ka because to bag be na tu nka ga de yi be bo me airport wo de o ma hobi ne mum fie de ba kwa che on sa asante amamrem unu obi ya de ama wo de nye de nti o se wo na kwa che no ti wo kwa che ni wi a na afi ba bia o isi ewupuru no kwa che o na de flower akoto so nti ebe kwa chia no ye ni ni asem bia na emom ye ko ye no awa woni mabuchiri mu nsensem krata bia mistake bi baba ho ene nkola no so ba yie no krata bia ye ntine nya kwan ama ntine o se ya bai yetimi de nhwiren ekoto yewura na so na ye kwa chia busu apanyin ni ema na bu so asisi de chikama ye dana se nti ebe kwa chia busu apanyin chia no ne da no bekobi o mekobi mekobi okwa medi wachi medi wachi am yakwa kwacha ebusu penya ma na yefe o be yefe be kama pa ti ekokura no watu kwan ya be twen no mko no ebusu penya wo be twen na sama kwa Germany benya da aje atwen ebusu penya na ba so se ehu no so na gina chire ye bibia to ni Ghana ye be twen anase na sinamu se pielo okay pielo ba kwa chire ba bia esiefu ye de frawa kwa to be hwa ye bibia kama ti kwa ni atwa akokọ so awese ye hwa na anye ho biam ya danse what enter be dia chire ko twa na ba mu ne ko twa bebem so ko twa kwa mu se no kwere se kwa na lumba da ko na pafita na mu ne hwa na oda dia no akọ chire bia o na ne mu se we dia busunya enye onu anti chire ba fufu bia na pa wani so ache ze nyini so kan oh ya refre so ho na san ko fa so ye chi no kwere ayo na ye teten bi won the video no so say so oyere bae o kwakọ je okofa letterhead ya kwa ya mfama no na hwa no na hwa ba ni mo ye de mo ke kan no na hwa ba ni no kan kwasi asem sei o de mo kan no ye so kwakọ je letter o ya fama waje na nyo kwa na ekoje o brempo ma wie bibia o brempo ma wie bibia sa no ko me ko sa brempo ma oh sa agenti no che o wie bibia nto no ka a death certificate and ye dey kokwaje letterhead no who need death certificate abeda letterhead and ye na kuta death certificate me say abusu panyin se
or death certificate ya on for me chere me say me di kan da. Ha what di kan kan. Death certificate ne dey. Yes no kura death certificate. Nti when say afa man. Nti ade mamo. Ah. Jene no mo kan nyina mo boa. Ah, letterhead say na we need death certificate. I don't get letterhead. Hey, send the 16 so then him say oh, e ma me koye na ya bogu. Na bi no kura no da keke o ko ko keke na ho kwa kire o mo keke. Me mpa ma ye bibia awi ansa na wo ko. So no tina mu ye bibia. Oye bibia. Ma me ba omre. Enti no ma me ba na oba ya na awi bibia. Enti no ono so ba ya no so kwototo akire na won so atoto ha. Enti no awi bibia enti mo na mabonten ye gegegege ni de. David. Me say the so death certificate o me show e. Oh, me tum na ma kire o si. On show, busa panyin so say the Pierre no ho. O me show death certificate. So mo death certificate ya. And as I did a letterhead am can so say death certificate e won't me kwaje. Ntimi nje. Enti ye na wo death. Me say death certificate kura no we 5 na ma yen 5 no me ma yen. Papa shi wo bi. Me wo bi. Ma me akosia say wa wo bi. E na brempoma me nu na kan so brempoma. Me wo bi no me last born. Abusia no me the last one the onya age out so onya age. E no ma so ma di watum so the last one dey ne wa. Hey, me ni papa shi sent na person papa shi ba masa no. Oh, nyame ya dey say masa papa shi ndo ne me yire na mkra mi nsuro. Wasa. Oh, kra ma odesa mira ho. Papa shi wa yire o. Oh, masa no. Wasa no. Ah, obembe me yire dodo. Say yam shihye so tum mani pa dey ni kwa so ye o. Na. Ah, masa na me yam shihye me. Anodu de ye nchan dia bia betima ye. Me dey masa no masa. Asa, masa na ra na asemos bisuru. Ada asem bia nsi papa shi akoma mu kron wo di ma. On ne wa akoma me dey ni sa akoma no. Obi yire de na se me na me adamfo no wa se me yire nye wadamfo. Ene de be ma bia be ka kire wo. Bye. Papa shi ni mami yese no so aye bi na oda ne nche. Ni how? How me ka say ha me na etro. Bia me hihye me papa. Eh. Masa no nyame ada woroma. Ma yire hwe omaba. Na yini mi enu nyina. Na wo yesa wa nya ade. Eh, ma nya ade say. Ah, papa di feel, papa shi o ka che feeling kakra ye o ya na. Eh, me yire o. Mi nya na wale. Ne bia yiri mo maja wo ti ti. Eh, wa nya me de nya e. Ndi say o tuwe na me me sa fa ho akuna ni beje. Se madam fo ni ma. Ti me sra wai. Am mo me ne ho ban masa no. Ti me tunu fo no wanti. Just letterhead Monsaka. Oh. Ye njin tum se Monsaka. Na why na need death certificate you betima kwaso kwaje letterhead. Uni death certificate won ti me fa kwaje. Won ti me fa kwaje. Enti death certificate. Ti bi nko ade o pa de be ma wo. Ah, ye me se ma me abro so abrempom aye bibia ansa na woko. Enti no mo keka de ne kenken kwa. Omo nim de mo ka. Right. Enso hye mfa ni pa. Na de sa tete say appeal ne be ba so. Appeal be ba so. Or appeal amudi kan ye ne offense notice of appeal. So in 2025 ye twom ya December 1st. And then no buy notice of appeal. And a grounds of appeal ni na so ba. Ai. Da fe de mo de be bo so. Fe de mo be ko appeal na gaga. Appeal mo ko ye de justice Dorinda Smith Arthur. Ah, oba ne de na wo say certificate ni nya aduma no. Eno ho appeal na ye ko. Eh, eno ho appeal. Mo prove ankasa. Ya prove ankasa sasa na nse bi hihye enti e bia anye ya. Na nsa ben na net mi sha. Fa o evidence brand nsa ben na shase. Me say e bia. Na nse bi hihye enti na anko ya. Saa bere de nsa na gene aposo obegiem. Ye bia na nsa no so nyene ye. E be gene. Sere woni abere bia na sansa so ni abere. Ah, enko be bia. Ye di asem no. Alice nengo be. Se ne so wo yira fa certificate bra wo. Enye ya ba ya asem o. Oh, David. Enye ya ba ya asem. Ye kan krata asem o. Uni krata na obeda gina court ye mfa ma me se papa se nka asem o. Oh, se satan no mse lumba funu da ho ntine bebere na abonyanya. Lumba wura aboya ma obi ahu de wo ka. Ye wie busuapanyi so asie wa ya yie. Tina me ka kire me yire se ma me ye sie funu ye nsi asem. Jamo mu nsie. Why? Ne tue bo ase. Nti appeal ye nye se ma me akoso ye ba be fale appeal no. No se eje ho amalo ye kusi mu se mo ntan hwe ache me se akọ. Ana se we de onu ba be gina de kama yi no wa no. Ye ne de certificate ya ba ya fa lawyer. Lawyer kenkan. Enko appeal court. And bomba ya doma hini ni asem we maye. So ya pick judge. Doma hini na ndi asem. Se badi. Ne so ne ngozi. Se badi ya hunu ye nti be masundi. Se doma hini ya pick judge. Anti mpetu odi asem we. Se o ma ya mo soro mo se doma hini tan asante. On tan asante o. O be di asem we me donya kopon doma hini be di asem we. Sa. Ah, wo be hu no kre. Che. Doma hini be di asem ya. Doma hini be di case we. Amoko na mangoto na na so. Oh, e be to no ha. Ono na ya pick judge. Ah, ye yi na kire Ghana. O be di asem we. What about the Mahini show?
Wa me kura judge ba ko no we do ma hen ba me ajeli no kura. Sa. Ko me ni asem ni nwie. Ojidi a won do ma. Ojidi a won do ma mu off. Sa. Awro ntwantro. Na be ko du won na onyo no na wo kwa so. Oh. E ne by force I was benya se e be ko wo ho. Ye hu so odi asem dan kasem we de ye mfa ma do ma hen ma ni. Ebi an so yo hen de nyuma dɔso ebi na bibi asase ho sem bi na akina kɛse ko monko ye wura do ma hen bedi case we chai ye mpese santini bedi no maka so aka bia ma ye ti do ma hen ni na mko na bia ne bia oye fafani a ana so ye igbeni a me de me se do ma hen na ni case we but no na apɛ no ye kwa pi ti do ma hen ni case ni na me wa futuo bi a me de be ma me maame akosua brempoma afutuo ben ya akosua se wa gidi se oti afutuo ben ya Obapa kosua se wa minim se de me beka untimi nye o wada enso ma me mo wa beti emetimi aka nyina ne se ahawo ya bayi nyina na ewo mu se abusua ne ta na chi emum se bibia toto yie na de wo hwehwe ewolum bawu achi no ne nsaka ma ne remfi ma me akosua brempoma oh na minim se ontimi nye saa so da na emum no makoye na yiri die na we so akoye mi nua bayi die mesre se o mane remfi no na me hye ne boso se ade bia wo hwe wolum bayim na setenam anigi a wanya no anigi ndem medika de ama no anigi a wanya wolum ba wale mu nyina no na anu ye obeduri me yi de ni ye nyina ama no kuma so tunkran nye yize eni agi ankasa ne mbum no minim se ontimi nye saa da wanya akokɔ na odidi na no twitwire fom na no twitwire fom se ne we be mbum no nipa nye kwese ne de nipa bebre ne bedi wachi na mbum me de ase nua ene yere ene kunu de misire ne se o mane remfi na kuma akosua brempoma akosua ne akosua ai cause ye ka se kuma bia support obi a kuma ma me na support waye adwuma se nye nananom adom ne nyankopon nhira ka ma me na hwere ne nkwa e wo saa ne nua yi wi attempt bebre threatening bebre e be kun aka nua ne ho ye be ye wo sei laasa wa kura na kosua se wa beduru ye ne nya obi a wode ade akotwi ne moma so na ka me bi se no so ya te hu eno oh mama ni pa kura 4 days o se omra bonten na eboboba wa bonten me na ka se na ka de kronti a o yes ha na mama China aka kire me se na wo ka omo ho ba me de me pese me nya nipa no 101 na bisa ne nsam na ade kura because ebisi na ye sika bia na wetuntum nya black money Ghana any black money wa ha o asa anga chief tuntum so de enya hanki bia nu ebekuma kura nipa nsam keto sei so ti ase na me hwehwe mu a me ye ne se abusua ne dom na omo ankasa support ma me akosua brempoma na omo sade ne ko omo na yi omo nsa firi omo kom e ma me ne be hye ho be yes ha de no nti me se me to me pese me hu ma me na nya sa ma me no bokuta hwehwe mi to nyankopon ka so ka asase obekuta hwehwe na osusu say sa de no de me de o me kire me de ma ye me hwehwe mu ahuna de konti o ye ono ankasa na me se o mra bonten me kire me o ma bonten ba me hye no me hie no face to face na wa wuntimi kan kire he ha na ise onye ono a me pese ono ankasa meka ne botaye de enti o ye o be kan kire me anya se obekuta hwehwe do nyankopon wa ma bonten na wa ma ama me ka asem kro se de enti because ye nyina hwe video ni bi untimi kan kire me se open asem efifire be na ete no sika be na di bot dom se di sika bo biti e di enti na don sakofa ne mo maso asem na da ho no me de maka ne na maka me mfa nche me do nyankopon me kama bosom me mfa nche na de ususu se botaye boni bi kira na bibi nkoye me mi de tumi me hu se bibi nkoye bosom di kan ka kire ye se ebesi na asi timi ni me yawe enye me nkwa na me wo ho emra bosom ye se me na ma ne se wanji nkonko dware na bibi besi enti ye ne yawe se bibi besi enti ye ne aboa ye ho dada bopoye na anya mo enti ne nya nwanwa se we yasi enti nipa no mra bonten ana se omra me fie mama China de o kan na mati so menti ne ye se o ye supporter o so ye busuani o mi hia no enye se amoma bibi nsi ansa na maka se black me nipa bonefo because me oruwa de agya me nyira dabi me obi no de na de agya me ayira dawa asase we so ha me mama to me na bema enso asase o de ma me na ba ene ne mba na ma fight age ha me de oruwa de agya me nyira me sere mu me pese be ya ansa me kum so a me kum baako ai
Ah no ho obi a otutu ankrantie ne mabom kwa wayi ba ko peda fa num wanya bi unya bi so anu afa be tere na akọ na dedu sadukum na nka do fa na okakun na nko be kan sai so de kan do ko fa na ma so na otwa hwe na nyin no wu ya se hwe anya dabi misrawo pa cho mihia no anya side we be example next time wo probi asem kra hwe me se minim de meka wo de nipa no be kire mu kire me na metwa akokọ na bibia ni ma meja ara marako na okay se obo din se mama China se onim no na okomo se ono nim no de ase kono so betima yi na pie se so o de ne bremi a meni asem bia na me busa ne questions so no so kra mbo anfa ne mra opo anfa ne mra na me bin ntena se 101 de obeka kire me no metwa akokọ abusa eye no kra onko na baabi enye no kra ne mfa ne musuo nko de beto no yo no na asem cause do hunu biem Charles ya wuye nhunu hwe foforo so ko be kwa na dabi enna se wunua no na peto de ade fa ne maso nye se ne ade bo biti o dabi wo do fa so smart pasa mo maso you se firi o dabi enye ne sen se me fi se wo sanam de ade bo biti me de to mo maso na ma ja ansem de ahye watem na mpese me che wade en fifiri kura na yatimi ase pepa na sei na o dabi enye ne sa hwem sa no dabi ase hwem ase wo ya ma de menti ase da che jana de wa ma de ne be yo no mabodua for destination ama me bodua me de be gina ho so de ori era de papa afa enya de ya de bonnet so a no afa so ti ase o ti ya da eni papa be ba hoyi na me ekoso ase wa ni mpokura na ye gina ni sa tam kra no on tika mu no namfo wa fa bibia kofa no ma so se o che na de ade tuntum we hyan se de akofo bi mu aso atwen e ka kirem se e ye sika ana hanki be na ye tuntum e ketekete se ade o dress no watwa fa na entini yo me kirem me because me de odo ade jam yanyira o anyira so da ade o kan se be bia ni je kura awo no ehu me se obitimi ware obitimi de hanki kura ko bo bi ma so ma na awo otimi twa hwu woni nsem a wa de de ka obi ho kiki amoye ho anka wa haye yebe dabi na obi wa masa be ka kire se ne boni na akuno hwe nsem amanfo ka fa ma me akosu ase akosu brompoma wo de na wa ye ni nua wu na so peso hu ade kura ekunu na yesi buoi na sa fa ho de hanki akofa ne maso me se wo de obati me de baba mo kokko apo kokko na MPP so akasa o ono se appeal na abo be kwa na I said so ni fa so no ehun hia se mo o fa MP o MPP de na MPP for so mo nwena mo ho papa mini be se current no to so MPP ni MPP for no opposition mo nwena ho angrofo nsem mo no na bibia wu ana se asem nyanya beto media so do bi atimi kan na de na ase mo madwene wo fo nko na ase mo be so be kan na men kan sa ana wadwene ni fo ma obi na de na ase makwa anyambia na court na abo am yakoso ase wa ko ye no ai omko ye no turkana anyambia obo ma me yakoso ase wa sigara na so bia wo kwa so kire na dwen obi na ekwa na pi ese be kwa ma ne se nkwa ma na ye na se mbe ento beble kili so no se ankwa ma na se so kan na abamu ana anyambia wo ya prophet yankam omo ko opposition ko anhu onye prophet on the channel enti to kire na bia de no wan kire na dwen se MPP be ko opposition eno no mo ni power bia no mo ye bo MPP o ma ko opposition obi ya wale sem na se mbe na bi ni fie o ma ni ma mi ngu ana o nkasa ngu ni emfa ne court na se mi do mbe so obi abesha na dwen ho ana obi na de na se ma court se be kwa ma na obi de se ma court ebo 70 years no da twetwe answer ayo sika o so se ma mi ko si anye na dwuma wanye na ento na ni mo onye on ye na dwuma ye ntina MPP wo power no na de na obi ya wale sem na no court tutum se wo kwa kire na dwen wo kire na dwen me so me kire na dwen why say adwen kire me so me kire ma dwen kire adan na obi ya wale sem wo do no besi ho na se wo yire a na wo mfa wo yire chi a na wo nye sa che kupo ni bia nka be kwanda maame no adwuma be na wanye enka nyansani nka ba bonten maame akosu ase we first one wanye adwuma ni yenti ni we ni yeni sei na aboawo o party na afi ne se no boa ne nye ye eno na kire se wo ya ade why say maame Appiah o kwei se be ye se nye ye emfa ni kunu mre no na mom Ghana fo nsem mo kan se waja awale enti na maame ne se o pese o proof kire mo se oye wale ni why amunsu nyansa de wo ken se maame ko Appiah no na se ehwo so ankwa ama no a ye be sa akọ mbese ankwa ifa bi o ye na de sika ye be twen manso ye wasem bai ise manso ye wasem bai on aha we MPP ni NDC enche ne ye beto aba NDC fo so mo de kọ fence 5 years e na onwene ho why onwene ho yo better opposition ache o meka masem bi o na ye enye asem na o meka biem asem de ba suanyansa ne hu kwan ba so be ka asem enka de be se obi akoma
why mo ya kandifo mponi as MPC a mo dwene ma Ghana na adwene we ya adwuma we betima dwene ma Ghana se we ya MP o betima dwene ma Ghana enye sem nyina betima kwa ma obi dabi se we ya kandini a hwe ati se we ya ohene ana we ya MP ugina mu oman no enko kansem toro kansem ye medi watemu so ati ase e ya walesem enti officer wo hu nim dia o ma me yakoso ase wa api na wo kɔ no ba ko no de enti anko yie no na wo se ka wo ye sei na wo se ka wo ye sei ye hia de wei ye hia de wei wo anya de asei ene ye se nyansani kasa wo be kirem na maame no kora ne se wo hu se wa ye bibia na koma atɔ ne yem na wo be hye na huruba amanyam bia wo bibia wu ana wo se wo huru maame ne bo ne nyansam no waka no asmo ka nyansam be ne wom me ntia se maame no wa ye den se maame no on se ahyase na me be ka se me bo mpa se bia ye obi maame na famu no e bia no wo divorce na ne wura fi okọ to no so no anche so wo divorce enti se na mo mete se ene wajani kunu wa na wajani kunu ojani kunu ayi wasem obi ejani kunu wa na oka enti elumba twa loto e wo loto kiesuma nka se nka mo baba kika sanse mo ya na ade na mo hu ni patitiru bi a mo pese mo gu ni panani mase sa mo sa na mo te maame ni ba se na ni mahye na se 65 years na ni mahye na ayede wanyi 65 years mo jani mo kan se mo benya 65 years ade hwe mani mo nhye mi anka se kwati mani mahye mi wo 42 years na hwe 65 years lumba nya 42 years ansa na wo enti se maame ne kura che do 3 years ya mo fa se nya 65 se maame ne che lumba 3 years ya e 65 enti se 65 years e dia se ade adibem so ta se mpanyifo se de won mia no one ne ya kiche na wure so ta se bi mintimi ka sente odobro ni da na mom ni be kire se maame so office ya nya wo ho ade a ade a lumba de a che wo no fa na kan wano tu ni fo so ti ase eno na kire banyansafo na nya wo a wo be condemn obi so ti ase me condemn odobro ni da because ye bra ye ware no anaso wona na twempere na menyina ho na mo me kire ne se oba ye nya ho ade he abusuafo nimme enya awale ye tumi tirinsa enya awale me ne native dan baako enya awale me papa na nim no enma me ne na wo enya aware so ti ase enti nya wonko na wadi kunatiri mu bebere esi so ti ase esi obi timi no obi wo wo ye ohene bebere a obewu no oni yire ba ne yire a oni na gyan na busu atwa adwan ya amamre se be ye kunama ye ewo ho so ti ase banyansafo bi abekire mu kire enema se de enka na akogina ba bi be ko kansemfo a se wo mfa wo yire chi a se nka ma ke kansemfo wi ti se mo pese mo ye tum maame ni sunsum aden na se maame no so oni lumba wale wan yi ampa ade oni wu kwa se ni kuna japade ogene chefa na so ti ase ye nka de e be ka nipa bom enya de e be tete nipa ntem akofa hawo bebre de aba we ya maame ya ba amanfo bogi ne so nyina eye obi ya eso ni ma de konti nipa hia maame no so ti ase hwe de bia me ka se tim legal wife na wo ho no enya wo mo na nya maame ne na aba obi pa o obi wo ho the same problem e wona waliem obi afa sa nyema we mu ama enne na wale to ede na wale asai ne makura ye nhwe wo mo oba bi atuma gini kuna boso a de one ne mabedi ekura de ko dan ya yesisi ama yempanafo so enti tim legal wife na kam wo bom se on pese mo fight to sa ne ma na se ne mo maame ne na abefa ne so enti mo ntra se nka se maame ne ko bopa de na oba obi pa edoma kwehia ye maame ode o enyontofo odi ti oba ye bia disika ye bia maame wansi di nim eye timliga wife wona afasa akari nyina so mpeso mo hye maame na nimonyam aden na se o ye be ma na onwene a o ba kika wi o ma ya de na mo lawyer so bia me kika yasem mo lawyer so lawyer kusi na se no kasa ye no say chatting messages ba no so ye go for chatting no appear mo be ko no threatening akwan na djuma no ye o okọ ya age ka se paper ne nya collect no certificate nya collect no obuma judge na enti u threatening so nyede na mo mro mo threatening bi o de threatening bi ama so me na bet ma threatening me ehwemanim ezo bet ma threatening me na ehwemanim ni amtumi chere ehwemanim ni threatening me na o de yesuro o ba hu o da yem kura sa me o de oni upa di kwa se me so hu me o da yem a o ko da yem me hia wo da yem pa be bo na dwobere pa mo se wiase mi no o ka se na me nya ba fu anka betima ko me na me ba fu o dale me dale ankasa ai be yere me fan se ade me de fight no asem no threaten wo da be ko ni de threaten me ne hwe me do nyankopon me mo wiase afun wa wiakete le kusi me mane fa na adwen ko me mane onye na djuma no so ye bia onye na watu nya ba so ka be poma ne wo bre no wa bre so onye na home wa bre wa bre wa kokoden wa kokoden onye na home
Se ma me akosi eto aso. Wa nya adwuma kura me ya adwuma hwe no. Ye yi na di kura opa ye yi na di. Se me ya adwuma hwe no. Oye jo Ghana da hwe no wa beche. Obenya foforo, obeche. Na se me na ya mankwa ne be panyin na ye sense gold go Ghana de da se ne da brochiri. Ye nya enwa. Sa. Oh, ebetima ya. Ano so onye adwuma na oya ni. Onye adwuma ya dada ba. Di mo onye adwuma. Dada ba onye adwuma ko ta beche onye adwuma. Yes ahwe no. Kopum so wuye. Sa. Coat le ba ye. Bye. Coat ze na kakara kan ze. Anya se mketwa. Ya man coat. Ene kakara ka be. Ebi kura ni Appiah chire. Sa. Na me coat we de funu de. Ayenda team legal wife ase. Oma ya de papa oma kire do. So oma kire do. Na me sere Nyankopon ne nananom se. Obi a wabrɛ ma me akosu ase wa hu bia Nyankopon ne nananom nhye na na mu. Eya obi a wafam ane nto didi ma me achi no. Masa hawo ne ma ne yere mu ena ne nuamu mfa bimda. Because oma brɛ oma ya de oma kire se ampa odo wade gya omo anyira. Na me so na ma yɛ sebokra. A me da ho. Nti ma me akosu ase wa ene ma me akosu abrɛ mpoma de. Ojiji wani mu amedonya me. Me dwiri wani mu nyina. Me na me ka kire o. Me dwiri wani mpa mo se me dwiri wani. Oma ya de. Oma bo. Dey ko be ya no ma ye no. Tukumase. E just small journey. Enye easy. Oma ya de. Eno ma fighting class o man crofo bi so apia bonten. Ye moto ni say team legal wife. Se kusie ni wo mu nko ade aye bom wan pie betutu. Team legal wife for the multi-million or ultimate no man mu no. He shall for the first time. For 40 minutes attack ya papa dey sweat among wa bitima be kasa. Mo de mu hu ehu. Hu ehu pa. Asem na abamu no. Sansem na da ho no. Lumba ne yire nsensem no. Enne me taachiri no. Nyasem keto a. Mo bi mfa ne me say 2026 ye yasimu yi. Wo de mo hambati. Wo so trende. Nipa be wu. Wo de wo ho be be de so babo mama betena Ghana. Be be na me ka kire wo. Asem ya hu nti. Wo mo nim de na case a ahonhom follow. Me fan say asofo follow, akonfo follow, bugis. Okotofo. Grandmasters. Sorry for. Obia. They say a do times o say justice. A do times Ghana o say entro na doso. Aden. Nana e ma me aba ye bompa ye say ne nwuma wo be ye nyina. Bibia be ye. Nyame ma ne bia nye. Bibia ye wie dada. Bibia ye wie dada. Enfama no. Ayeye. De wa bere na odie. So ho. Obi bra odi ne bra so aba. Hwe dom ekwochi anu yi. Kire me president, MP, minister, artist bia wa se. Ofira bro kire ba Ghana wanya sa adom we bi da. Obi aba din na beta ko tan kam no ko de boko. Obi aba na ko tan kam no ko boko. Already e pese mo de awre ho kuma mi. E na 17 years. Obi yare 17 years me wo nkwala nson baba hu. Selumba nwu a. Oh. Na me nim se kura ye Christian country. Ye Ghana Christian country pank nim se e Christo mantin ki e be di no kure. Ne de pepepe ya to ho no. Hwe de nema bi ye. Se obi ni na yere awale 17 years almost 30 years. Na obi aba ho 17 years. 17 years ni ye se wabre. De watena ho 30 years na abre. De wa poto amana fi na wo be di bi no wabre. Na de ore chance ye. Do chance ye nyede. Ekukuru hwe ase na ukuru be na wo de emusa se obi so ye manager na wo de artist bi ba abonten foforo amana be ye star easy nya easy enough for mo na se obi aba 17 years abi amana di no abi wo ha no abre dabi e be ye ndie wa amre ti lega wa fo ntwe ma akora ba mo so ye hye se na mama kunku chacha so ye hye mama kwaku nu aso ye hye ajagwa obi agene de ti lega wa open okra na mi samo yan kan okra na yin ho okra ne kan den utumi ka we free ohun so abusan for ye famu ensi ase ha Nyansapo TV and so ne comfort black and it's not say edi nkomo na che na dwen wo so wo share the sen comment section ho e ya dia subscribe to channel no e fa maye like share mo bibia enya bi enhwemidin ne oba ye fiama ye bo a ye du be si ase yakra wo da for ye be send the share bi nyami sha
adenti ne ebube ne brebe nse se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fɛfɛm ne honhon hia na Amerika sa sɛbe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame sebedi akone bakwen bodi